नमो रत्नत्रयाय सर्वबुद्धं नमस्यामि धर्मं च जिनभासितं संघं च शीलसम्पन्नं रत्नत्रयं नमाम्यहम्। रत्नत्रयं मे शरणं सर्वप्रति दिशाम्यहम्। अनुमोदे जगत्पुण्यं बुद्धबोधौ दधे मन। आबोधौ शरणयामि बुद्धधर्म गणोत्तमं बोधौ चित्त करोम्यस्यं सोपरार्थ प्रसिद्धये। जजलपा नेपाल च्यानल यान हेबया छ नेहा मसिका सयासना देपी सकल सकोमी फाज मेज पिन्त दिनुगला निसे लस्कु सेनाचना जी अनुषा श्री स्वयम्भू महाचैत्य प्रभाव नेपाल प्रागैतिहासिक काल निसे बौद्ध भूमिका प्रसिद्ध जुयाजङ्गु ख इतिहासले उल्लेख जुयाजङ्गु खनेदु थोय पुण्यभूमि नेपाल मण्डले आदिकाल निसे वस्पोल बुद्ध बोधिसत्व वो थिथे देवपिनिगो न्यानेचना वस्पोल पिनिगो गुण स्मरण याना थपिनिगो जीवन फिङ्गो लफे यङ्केया नीति थनया बौद्ध समाजे थिथे बाहाबहित स्थापना इनादगो खनेदो थासा वस्पोल पिनिगो सम्मुख चना तुत धारणी पाठ आदि बनेगो जीवित परम्परा थौ तकनले नाजङ्गो दनी थतेहे थौया जाजो साजिमिस बौद्ध ज्ञान प्राप्त यना बिजामा भगवान बुद्धया सिद्धान्त अनुरूप स्थापना जोगो छिन्चापा बामध्ये यलया पिन्छे बहाले अवस्थित मयूरवर्ण महाविहार विषयतकया छगोरीपो निवेदन आगुदु स्यादिस काठमाडौँ उपत्यका अठेथैगु सोनिगया ऐतिहासिक सोङ्गु सहर ये यलव खोप मध्ये फुलागु व कुशल कलाकार पिनिगु लाया सिप समाय नातगु शिल्पकला युक्तगु छगु नगर ख यलदे किराती जुजु एलम्बर थगु नाम सोना थगुगु नगर जुया थुकिया त यल धागु ख थैगु मान्यता दु अथेहे सम्राट अशोक यलदेया पेखे तथागत साक्य मुनिया अस्थिधातु तया ललितपुर महानगर अतिक सुन्दर व पवित्र याना थकुगु साक्षी स्वरूप तस्वना जंगु पेङ्गथुर थौ तकन झिगु निहने दनी थथेहे यल नगरे थै थासे इलेबिले निर्माण जोगु छिन्चापा भा मध्ये यलया पिन्छे बहाया मयूरवर्ण महाविहार न छगु ख यल ल्याको पूर्व पाकेचंगु ऐतिहासिक लुहिती पुलावना क्रमश चङ्की सको सुबाहा पुलावना पतिजा चोय वनिव नफुया जवे पाकेचंगु ट्वाखा दुहावना तपेङ्क वनिव पिन्छ बहाया मु ट्वाखा थोदुई थुगु मु ट्वाखाया जवे लोयाम भिन्ड्य व खवे सिद्धि भीम गणेश पलिस्था यनात गुदु थुगु ट्वाखा पतिजा वनिव खवे पाखे बहाले ड्वावनिगु लुखाया जव खम भजन फलचान तयात गुदु धासा लुखा दुहावनि न्यव स्थान गणेश रूपे नित जागु छत्र शैली देगन पलिस्था यनात गुदु ट्वाखाया चुलन्चु छत जागु देव फय चोस भव्य रूप कलात्मक नेपाया मौलिक परम्परागत देगा तगु छत्र शैलिया स्वत जागु देग छग पश्चिमाभिमुख श्रेयाचंगुदु थोय देगया हरेक तल्लास चोङ्गु पल्लिया त कलात्मक मूर्ति अंकित याना तगु तुनासी भेका तगु दु थुगु देगया दक्षिबे जुए गजुली सुवर्ण चैत्य अंकित जुया चोङ्गु दु थोय चैत्य निसे क्वेथ्यङ्क वेक पता छगु न वेका तगु दु थथेहे देगया तल्लापतिक न्यनेस छग छग चैत्य न तया तगु दु शङ्करदेव संस्कारित पिन्छे बहाया थुगु बिहारिया त मयूरवर्ण महाविहार नाप विष्णु छे बहा न थ्यागुया जुजु प्रिस देव्याका शङ्कर देव्या पण्डित जय श्री मिश्रजु चारुमती महाविहार वना
भिक्षु पिङ्गो सत्सङ्गत याना बुद्ध धर्मे दीक्षित जुया लोक कल्याण याना जीवन मुक्त जुइगु दृढ इच्छा कथ राजा क्या जुया बिहार निर्माण यागु निर्णय यागु जुल थोए बिहार निर्माण विषयले छगु किम्बदन्ती न स्वानाचंगुदु थोए निर्णय कथ बिहार गन गुगु दिशा गब्ले निर्माण यागु थैगु सल्लाह यानाचंगु इले आकाचाका छम मयूर अथे थैगु मेखा सर्गत भया भया छगु थासे जुवल थथे मयूर जुवगु थुगु थ्याहे बिहार निर्माण नीति उचित ख थैगु त्याका थन बिहार निर्माण याना थुगु बिहार याना मयूर वर्ण महाबिहार थका कोचित ठुली जक मकु बिहार निर्माण याए त जग मुबले अनथासे विष्णुया मूर्ति छगु न रुया वगु जुयाचन थथे भगवान विष्णुया मूर्ति लुगु जुया पिन्छे बहाया त विष्णु छे बिहार न ध्यागुया थथे वयावम मेखा पश्चिम सोगु जुगुली थुगु देगया मु लुखान पश्चिम सोकातगु ख थैगु जनविश्वास दु अथे हे थुगु देगले दुने मु ध्यय रूपे भूस्पर्श मुद्रा जना चोम वापाद्य अथे थैगु शान्ति नायक भगवान बुद्ध बिजाका तगुदु थनय स्थानीय पिन्स पालम्पा छसी कथा थकाली निसे देव पाकया न्यानि थ देवठ्या न्हने चोना नित्य पूजा यागु देखे चायकेगु माजौ यागु गणचक्र चाहिलेगु गम्भासी थायगु अथे पनिसिया इले स यागु नाम संगति पाठ यागु नाप नाप मेमे गुण नित्य कर्म न्याकावया जंगु खनेदु वंशावली कार्तेगु थापु कथ थुगु बिहार चिनखुस द पुलाङगु ख थैगु अनुमान दु बृहदेव शंकरदेव वे का शंकरदेव जला शंकरदेव जी ठुङ्का लिपा अले हान चाहिँ वसपाल पटरसिया छैन शंकरदेव अले थाउ पाले वे का या चाहिँ बिहार थपन या हामेस्ट त रुका या छ मिले म जो जो थपन का गुम बृहदेव का शंकरदेव चाहिँ जुता चाहिँ यासेनी वडा सुगिटी बिस्यानी अले जसरी मिस गण्डे क्योट यो वसपाले चाहिँ यो चिन्तन मननेना यावले छ वसपाले छ चान्स छ सपना वसपाल त क्यों ठैरो वसपाले सुकेन दाले मयूर बन महाबिहार गाठा हो या मेख छम नै गन छ तर मेख भया यो गो मेख गन जुई छ वसया व मेख गन जुट अनछ बिहार निर्माण या ठीक छ थाबोटो कठथे वे तथे वे चाहिँ तथे व मेख भया खना मेख लिसे वया तर वे अन वया थ्वे थासे मेख जो दियो चाहिँ दु अगे तर मेख जो थन मेख जो न थोथा से चाहिँ बिहार देखियो डगारिया उस पलो लिनेना बिहार निर्माण अले बिहार निर्माण नि उठो अले मेख जो न थोथायो ना मयूर महाबिया डगा चाहिँ उस पलो नामाकरण बिया हो ल चिसो सहसा दिगु ख बौद्धिक ज्ञान प्राप्त याना बिजाम भगवान बुद्ध या सिद्धान्त अनुरूप स्थापना जुगु चिन्चाबा भा मध्ये यलया पिन्छबहाले अवस्थित मयूरवर्ण महाविहार विषयता कया तयार यानागु छगु रिपोर्ट आधासा ज्याजुले दिपाय इजी तेंगुदु दिपालिपा हकन थय विषय रिपोर्ट जनाबिगु हेजी उकी आयत पलख दिपा छित हाकना छक ज्याजुले लस्कु सेनाचना छिस सोयासना दिगु ख ज्याछ नेवा मसिका जिमिस ठौयागु ज्याजुले बौद्धिक ज्ञान प्राप्त याना बिजाम भगवान बुद्ध या सिद्धान्त अनुरूप स्थापना जुगु चिन्चाबा भा मध्ये यलया पिन्छेबहाले अवस्थित मयूरवर्ण महाविहार विषयता कया तयार यानगु छगु रिपोर्ट निवेचनागु ख आधा से सोयादिस थ्वे विषय निहदनीगु रिपोर्ट
빈체 바하야 과파 뎌펄레 뎌거 니거나 따야더구두 देगया ताठ जख लोयापी सिहनी मन तयातगु खनेदु स्वत जागु थुगु देगया द्य लुखा कलात्मक खनेदु थोय लुखाया जख लोकेश्वर महायान छन्दा निगु न तयातगुदु थुगु छन्दा खच्छेरी मन्त्र ओम माने पद्मे होम अंकित याना तगुदु अथेहे पापा द्ययान हने बौद्ध दर्शनया मूल तत्व प्रज्ञोपात्रया महान प्रतीकात्मक धातुया वज्र छगन तयातगु खनेदु लुखाया जख सारीपुत्र मौद कल्याण निमन तयातगु खनेदु नापनाप अंगले निखे खच्छेरे मन्त्रयुक्त मानेन तयातगुदु अथेहे थोय द्वाया प्रस्तर कला अति कहे निपुण पे कलाकार तेगु लात निर्माण याना तगु थनया द्यफले सिंहया लिक्क नोया निगु स्तम्भ स्वाना उकी द्यने आदर पूर्वक पले आसन स्वे द्यया जवे आयु पुण्य गुण सिद्धि कर्म पूर्ण जुइमा धैगु कथ अपरमिता वो खवे बुद्धि स्मृति प्रज्ञा ज्ञान पारंगत जुया सांसारिक दुःख सागर पार जुइमा धैगु संकल्प याना प्रज्ञा पारमिता बिजाका तगु खनेदु थोय कथ देगया जख अंगले दुने ग्वाखे बुद्ध शासन रक्षाया नीति वो मार विघ्न हत्यायत धर्मपाल खड्गवीर वज्रवीर महाकाल वो शिक्षा दीक्षा प्राप्तिया नीति मञ्जुश्रीना बिजाका तगु खनेदु अथेहे पापा द्यया लुखाफुसे लीलया तोरन न तया तगु दुतासा थोय तोरन या दथुई नु सिया तगु महामञ्जुश्री खच्छेरी वो प्रज्ञा पारमिता बिजाका तगु दु थुकु तोरन या चोस कलात्मक न्यापाछा न तया तगुदु थोय छाया फुसे थलोट्या सप्त तथागत पि गथेकी विपस्वी सिखी विश्वभू क्रकुत छन्द कनक मुनि काश्यप एवं शाक्य मुनि बिजाका तगु खनेदु नापनाप जख प्रज्ञा पारमिता वो मञ्जुश्री न बिजाका तगुदु पंच छाया लिक्क जख लीलया चिन्तामणि लोकेश्वर वो थोया जुए माया देवी या प्रतिमा न तया तगुदु अथेहे पंच छाया जख लीलया अग्रश्रावक पिनिगु मूर्ति न खनेदु थुगु देगले चंगु तुनासी चिन्निम लोकेश्वर पि बिजाका कलात्मक ढंग देका तगुदु अथेहे निगुगु तल्ला चंगु बिल पौले नाट्येश्वर पि तया तगुदु थुगु देगया खवे चंगु अंगले महंगा द्यन पलिस्थाई नातगु दुधासा थुकिया लिक्क आर्य श्री नाम संगति वो कोस मानेन तया तगुदु अथेहे पिनेलाक्क धन धन्य वो प्रज्ञाया अधिष्ठाता वसुन्धरा देवी या प्रतिमा न पलिस्थाई नातगु खनेदु थुगु देगया न्हने ल्यावे शिखरकुट चैत्य नाप अशोक चैत्य न स्थापना नातगुदु थोय चैत्य लिक्क आर्यस्थाङ्ग उपोषित शील व्रतया परमेश्वर आर्य अमोक पास लोकेश्वर अंकितगु शिलास्तम्भया छुए शिरो भागे सुमेरु चैत्य तया तगु खनेदु थुकिया नाप मेगु शिखरकुट चैत्य वो थुकिया लिक्क पद्माकार शिलास्तम्भ न खङ्के फैधासा धर्म धातु मण्डल न पलिस्थाई नातगु खनेदु थुली मगु थुगु बिहार्य प्राङ्गणे पेङ्गु कुन्ने बिहार्य सुरक्षा कथ शार्दुल एरावत अजरामर वो सिंहन स्थापना नातगुदु अथेहे मु चैत्य लिक्क धातु या यज्ञशाला छगु न तया तगुदु यलया चिन्चाबा बामध्ये आफल विशेषता भेब्युगु मयूरवर्ण महाविहार्य थुगु देगया निर्माण वो वास्तुकलाया खेले थनया स्थानीय बासिन्दा तेगु योगदान यो कोहे खनेदु हस्तकलाया खेले अति कहे निपुण पे कलाकार तेगु बसोबास दुगु भिन्चे भाया देग जख जोंगु छे नाप मस्वासे भिन्न रूप चोना जोंगुदु थथे भिन्न जुया जोंगु जुगुनी थुगु बिहार्या त भिन्न छे बहाल न धागु या थ्वे भिन्न छे बहा शब्द अपभ्रंश जुया भिन्चे बहा जु वंगु ख धैगु थापु न दु थुगु देगया खवे पाखे तगोगु माने वो ठुकिया ल्युने 2005 साले स्थापना जुगु श्री ज्ञानमाला भजन संघ न खनेदु थन श्वेत वर्णमा अमोक पास लोकेश्वर छमन विराजमान याना तगुदु थन पुनी सलु
अष्टमी वो गुला लच्छे तक भजन हालिगो याना बया जंगुदु ठुमो लोकेश्वरी स्थापना थनया स्थानीय बासिन्दा पाखे जुगु ख छिन्निगु तीर्थे थन दना स्थापना यागु ठुमो लोकेश्वरिया ज ख श्वेत तारा वो नील तारा न खङ्के फै ते दस मुख अष्टमिया दिखुनु थन दनिगु यानावया जंगुदु ठुगु ननी या दथुई न्याग जीवा स्थापना इना दगु खनेदु न्याग जीवा या दथुई तारा चैत्य जव खव अशोक चैत्य निग थ्वे अशोक चैत्य या खवे देगले दुने छिगु शताब्दी निर्माण या नातगु पश्चिमाभिमुख आर्यावलोकितेश्वर खङ्के फैधासा थुकिया न्हनेस धर्मधातु छगन स्थापना नातगु दु अथेहे मेगु अशोक चैत्य या जवे अमिताभ बुद्ध पलिस्था या नातगु दुधासा थुगु चैत्य या लिउने तु छगन खनेदु थुगु ननिस पश्चिम मोहडागु निगु तल्लागु कलात्मक दिगी न खनेदु ता हकगु थुगु दिगी या छाले काष्ठकलाया अनुपम नमुना न्यवया तगुदु थुगु दिगी बिहारिया 10 थबेर आजुपी वो सकल सर्वसंग पिनिगु नीति बौद्ध संस्कार अनुसार विधि विधान जुइगु पवित्र स्थान ख थुगु ननी भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण लिबा बौद्ध संघायन एकीकृत जुगु स्मरणे छिन्निगु शताब्दी देका तगु कतकुट चैत्य छगु न खनेदु धासा थन मेमे गुण चैत्य त पलिस्थाई नातगु खनेदु ठुली जकमखु थन थुगु बिहार्या सर्वसंगया दुजपिन्स थगु श्रद्धा व भक्ति बोलंका धर्मकृति तया थुगु बिहार्या यस कृति वृत्ति या नीति थन कच बहाना देखा थकुगु खनेदु पिन्छे बहाया पिने जोंगु पिन्छे तोले छगु पिन्छे बहाचा दु थुकिया त ज्ञानचन्द्र महाविहार थाई थुगु बिहार नेपाल सम्बत 789 साले ज्ञानचन्द्र वज्राचार्य जु पाखे निर्माण जुगु ख थोए पिन्छे बहाननी पाखे पिलाछे ताले पिचाकीगु लफी छगु पिलाछे बहाचा दु थुकिया त हेमचन्द्र महाविहार थ्यागु याई थुगु बिहार 2072 सालया त पुखाया कारण दुना वगु खनेदु धासा थन साक्यमुनि बिजाका तगुदु अथेहे मेगु कचा बहा कथ हेमचन्द्र महाविहार न्यनेस दुने मेगु बिहार छगु न खनेदु थुकिया त भीमचन्द्र बिहार थाई थुगु बिहार न वंगु 2072 सालया त पुखाया कारण दुना वगु ख तथेहे नुगद्वाया भिन्या बहाचा न पिन्छे बहाया कचा बहाया रूपे कया तगु खनेदु थुगु बहाचा जजमान पिन्छ गुरुजु पिन्त दान स्वरूप बिया तगु ख तका दया तगु दु गुकिया त हिन्दू बहान ध्याबुया थुगु बिहार स जुदा कर्म या नातपि सक्कसित पिन्छे बहाया सर्वसंग थाई थन मयूर वर्ण महाविहार संगे पेंगु खल त खनेदु गथेकी मन्त्र खल धनजु खल दत्त खल वो पान्सी खल ख पेंगु खल मध्ये न सोंगु खल वज्राचार्य खसा फान्सी खल छगु साक्य जाति पि ख थतेहे थुगु बिहार्या श्रद्धे आजु पिन्स दक्षिया दुने विविध जाजो त न्याके मागु न चलन्दु गथेकी प्रत्येक मासे वैगु चर्य पूजा मंगशिर कृष्ण एकादशी खुनु हनिगु दिसी पूजा ते दस मिलापुनी खुनु थुगु बिहारे विराजमान जुया बिजाना चोम वापा दया बुसाद अथेहे मेखा जु वगुदी माघ शुक्ल द्वादशी लुमंका दे दस मेखु खुसी वना कलसे देव बिजाका हैगु चलन न्याका वया चंगुदु अथेहे संगया जुजपि मुना थन आपन गुठी न हना वया चंगुदु गथेकी सना गुठी बिचा गुठी आचा गुठी देवपा गुठी सलु गुठी नाप मेमे गुना आपन गुठी त हनावया चंगु खनेदु थन खनेदुगु आपन कला कौशल्या नमुना थोए पिन्छे बहाया स्थानीय पिनिगु अमूल्य देन ख शिल्पकला वो प्रस्तर कला निपुण बे कलाकार देश थुगु बहाया शोभा छ थ्याका तगु खनेदु
उकी थुगु बिहार ऐतिहासिक व कलात्मक रूपमा भे बियाजोंगो खनेदु सोयादिल बोधिख्यान प्राप्त यना बिजामा भगवान बुद्धय सिद्धान्त अनुरूप स्थापना जुगु छिन्चाबा भामध्ये यलया पिन्छेभाले अवस्थित मयूरवर्ण महाविहार विषयत कया तयार याना गुछगु विशेष रिपोर्ट थुगु जाझो नेवामसिका छित गठेताल अथेहे थुगु जाझो छिकपिन्स प्रत्येक बुधबार बनिश गुताइले व रिपिट टेलिकास्ट शुक्रबार निनेश निताइले व हाक्न प्रसारण सोमबार सुदेश चिताइले नेपाल च्यानल मार्फत सोयादी फै वहे कथा थुगु जाजो छिकपिन्स नेपाल च्यानल युट्युबे न सोयादी फै छुना कथाया छाता सुझाव नीति सापो तयारी त इनाप्यासे जाजो पाखे जी अनुसाना पाया बनेगु उज फनाचना नेपाल च्यानल निरन्तर सोयासना दिस शुभ